abakristayo bekanisa ya Rweshe C.O.U. Uganda twabashanga mu kanisa yabo nibesha bisa kandi service yabeye bembirwe mukuru wa mothers abari bashatu nari babiri beteranye hamwe kushaba omwizina ryawe uryaba ebibaru kushaba biburi yatujyamu namasiko wishemwe gira amasiko wishemwe gira amasiko munogo mburuzi yatugira hakagenda gira amasiko ngo Rweshe neza kugumaho wishemwe gira kwikiriza kandi gira amasiko ecyamuheru gira kukunda ekanise je ya Rweshe neshango mugomborera ya Kagongi Kasharnos omuri Mbarara district kandi abakristayo nebagera ngo tubarukuriraje okuzo mu bureberezi bwa North West Ankole diocese kandi obwo buhereza barukutungo bwa Mbarara district omura Ankole diocese abo kubo buhereza bwitu nduburga Mbarara hadi izoba rumwe twatwina ngaho mweni nga fundraising hiza na kapanado no wibanda kuyakire hariya atumwandenzya yize yakaka nsaha akaguraho umusengo guma yavuga motoka yagenda kuba kugira ngo biza kwereze kanisa bajya basitama hariya kwa barundara sente zo kugira sta zo kuyambika kanisa tukuzereba. My Lord Bishop Amos Magezi koichero abakristayo bawe nemba bazinyingi abakristayo tubakuzambarira ngo baza kwinduka ku rugo mu Church of Uganda nabazambarira kuronda buhereza barekore bagenda mu North West Ankole diocese owasedon mwesugwa nabapa Central Mburuzi batungo buhereza abwemba bazabo aba nebagera ngo bwa nyuma yo kutanduka kwemurgunya kwabo obureberezo bw'Ibanda bukabiyaho Mburuzi wabo bamutwara ngo bwa hatu bamazuro mwaka barukwesha bisa kandi cyutinyiza munonga baba kuri abafirwa umuntu wabo abakristayo bacenga bagusenka 20 abarukuriya baryo muri Ibanda binosome mu kanisa bakabahereza Mburuzi bafirwa umuntu abana bambazikira bayenda kubatizwa referendize ababatiriza okutebwa abana bo batebwa mukono yitwa bakusena to abakuseni betombitirwa kunsta kufuna buhereza twagezaho kuganira na Diocesan Secretary w'ubureberezi bwa North West Ankole Diocese Reverend Canon Katunje Jackson hasimu kandi yatugira ngo ikanisegi bakagiherezo mu Buruzi ya mwanga mbenu shongeza kuhereza kugira ngo buhereze kwa government batungo bwa kuriya ezo inkiko ze kanisa zikuzikiriza abo kuba kanisa na government tubyine kakwate kanisa hati Ankole diocese muri district sishatu hariho party ya Ankole diocese eriyo muri Ntunga mu diocese muri Ntunga mu district hariho na kunu Kamwenje hariho party ya Kamwenje eriyo mu district ya Kitagwenda mwene egesogeza kuhereza inkiko zikabura kuzikiriza abwa TV West and Evans Taremwa omuri Mbarara district.